Cong. Ya ada nak hello. Apa, Pak? Laparan lan, Cong. Kakek siap ya. Iya kok nasi siap lah. Cek pas karo siap cik kira cik na, Cong. Kutu pas siap sa kapina. Ya Pak boleh sih, harus siap pagi, Pak. Ya ben ki ben na siap pagi, Cong. Male tak angkok kape. Men kiben apa? Aba ben ki ben. Lencak ben lo marina. Pola tak usah, Pak. Masa akun matuatan dia lencak ben lemari. Aba kutu, Cong. Ben ki ben jadi teti atet. Tak wajib. Keng kutu beda, Cong. Sebagai bentuk keseriusan kakek. Ketika pantai dek ben ki, bener cangku tak serius ya, Pak. Beni dak iya, Cong. Kakek ngerti ke atet. Saya kocak atet ria, Cong. Kebiasaan si berlaku neng masyarakat. Ben muntah ekalako, Cong. Bekal teti rasana orang. Ya mun kakek kuat nangkung ke rasana orang, Cong. Tau sangi beben kiben padang. Keng pasti pakuwa, Matinggal adipati murleke 07. Munabi nila tak modal sakale. Mat! Terima. Dari Mekah. Oh, sudah motoran. Yang mau keluar? Dari di Mamat, maka tak kerso muana. Tahu dul, ruwet para abinya. Sering para abine kaki ruwet. Pas apa kabar sejomlo? Can kok orang abini rasangku gampang dul. Ternyata aku tuh siap sakapin. Ya mung karo mikir siji kerjaan nah, gampang mat. Pola siap kap, bidang udah dan setiri ya. Ken memikir ke pembiayaan nah, kepelengan. Bangkan nah, dek udah dan setiri ya. Milih dan jomblo abid, ken bulan tadi biaya. Mun aslinya orang abini tak aku tuh aja biaya dul. Si penting kena syarat benru kunna. Keng si tak mampu ke atet tuh. Kau tunggu belencak, lemari, kabibod. Ya mun jelum meramat, dumang kakak abini karo ngibesen kato. Make sapa abini ya. Petak ro karo nungku. Ya mangkan na dul mayung kok bantu aku ki. Apa sih sabut kok mat? Ya bantu aku nyari cara dul. Aduh ya dul. Iya mat, bagus kan? Ya bagus dul. Ya keng tak kira kamabeng kok ben kakek ngakak lencak ngaju dul. Mata kama bemat, aru bah napal tampalan ruah. Boleh pal tampelan dul kan jete juang. Gimana coba keluar? Yang mana yang usaha? Oh ya mayu. Santai mat. Main. Bener dul. Tateng mat, soko, tete mat. Kurang ngureng deh mat. Lek, jarah. Beda apa kak? Langsung ngaki lek. Abo, iya sungai kamu kak, sering hari kengi pajang. Orang gitu dul. Apa iya kok melelek? Kan kok nego gelu. Berapa aja? Membera berarti bagus. Oh, iya mayu kak. Dari rumah? Di orang beri ya? Kamu berapa lek? 10 juta.
Mat larang dul. Ari ya kak 10 juta oleh bental oleh guling ki bang lemari nah. Di mana lemarin mas? Ya dinare. Mayo. Iya kak lemari nah. Pintunya beda telok. Ya je. Pintu telok, Mat. Ini benian lemari mau di dina dul. Cuma biasa lebeng dua. Ya mau di dina bah lebeng telok. Ada isi lain nih mas. Woi pe kak. Ada lem banyak pelen nah. Mayo. Laju pasteku. Dari dipan nih mas. Iya kak. Berempat ya? Arya harganya 7 juta belum atos oleh bi lemari nah. Leben lemarin ki. Pola boleh so leben kamar mas. King tro beli ya. Ya mau nyari si bi mar kamar tak ada kak. Jantar ke mebel. Wantar ke apartemen jo. Oleh bi ding jeding. Dari berapa mas? Lah mau nari kak harganya 5 juta 500. Pintu sliding deh kak. Loh, gak bahaya ta? Gak bahaya, korjo sabadina agrikin. Mun sabadina bahaya. Bahan apa ya mas? Bahannya dari kayu jete. Duh, mi pas kaju CTKP mas. Ada isi dirikan cempu ya? Tak ada kak, mun dari kan jempun aja. Oh ya tina kan lu mas. Mun ada isi dirikan cempu. Niat melia mun pada isi dirikan cempu. Maidul. Ya, mau nyari dari kan jemput. Cuk nyari lemari. Wah kau tongkon manu roh ada. Keng nyaman, Mat. Ku melencak oleh bon lemari nah. Ada amat tak melekake. Melia bun apa dul? Cengko tandi pese. Tina minta sombongan ke galebun deki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek, Mat. Tujuh, Mat. Ya kopi ya nggak Iya bun. Beda apa? Enggak ada apa bun. Kengkok dia para abi ini ya. Terus. Minta sombongan kok bun. Sombongan apa? Ya apa ada ya bun. Nyaman kok lah semak ben kakek. Masang kok abi ini ya. Teh jatuh nabi kakek bun. Peh gua orang. Kakek. Wah cek penerakan dekapan landik parlo. Marka bela tuli. Minta sombongan apa? Lapangan bun. Lapangan. Pabengkon. Benih bun. Lapang naring laki bini. Masang kok cik gereci ini lantai bun. Oh lencak. Iya bun. Ya mun karo lencak tina. Apa sanjaan engkok si nyombong ah. Ya papa kena ben lemari na sekali bun. Pah berempa mu lencak ben lemarin, Mat. Muda bun. Sepaket oleh lencak ben lemari na. Ini mana mau lencak ben lemari sepaket pah muda ji ya. Maybe mebel bun. Tulun pulau. Ini macam orang beriru ya. Siapa orang kak? Mau nyari di kan jemput ada. Hei debun. Oh iya,
Nyari lencak di lemari. Iya mai bun, pas langsung masuk, mi pola tak cocok lencek ah, cocok sofa nah. Letak rokan wang. Tari bun, lengki bun. Ya, ini kah seren sampean. Matinggal ya lek. Matinggal Adipati Murleke 07. Panji oke sang penakluk janda bertabur otang tretan. Minum teh apa kopi bun? Duh, lah tak usah lek. Engkau denak benikin teragung jagungan. Kok denak yang mila lencak di lemari. Oh, Yang punya iya, Bun. matinggal dari abi ini gua. Oh iya iya iya, mayu, lepas langsung. Ya bun, lencek ah. Arya harganya 5.500.000 oleh bi lemari nah. Tapi lain bun, Arya dari ikan kanju ceteh, Arya dari ikan kormis. Area lencak ke area lemari nah. Yud, bener. Sepaket berarti ya. Sepaket 5.500.000. Bi sorka apaan Ria lek? Iya bun, sudah dapat bi sor kasur. Bagus bener lek. Wah ini sih boleh bun, pelena banyak di sana. Mayu. Ayo. Iya bun, mi pola terus super. Arya harga 15 juta. Paket lengkap. Oleh dipan, sofa, lemari. Iya bun, beda boleh seharga 20 juta. 20 juta pada paket lengkap. Ya beda 10 juta, tapi kurang lengkap. Tak oleh sofa nah. Latina, engkau nyari si model lek. Cek karo sombongakin kamar tinggal. Model keng bagus. Enggak sih gelek roh. Oh, 5.500.000 juga bun. Ya wes, Bisa kirim. bisa. Tenang bun. Membayar nggak di Maria? Wah ini seru. Gila. Bungkus lagi ya. Oke siap-siap. Lastari bun. Thank you mas, lastare. Ongki, tore, thanki. Mundur saya kasah. Ani ke paket 5,5, engki bun. Engki. Bisa kirim ki. Iki mana lokasi? Daerah Murleke. Ongki mana bi sampean minta ada pang nikah harus 6 juta bun. Engki tak napa. Ongki bun. Nih kak. Pas nikah ki bun. Engki pas. Ongki. Iden tuh sama ki pulan kapuru nih Oh kak. siap bun. Motor saya kelangkong. Engki pada. Nyerang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamat, jaga kamat. Cek ya, mana mas? Dia makan lebu mas. Mulai lah nah. Hah? Bom.